Audio Jungle. अध्यक्ष बेलपड़ा पंचायत समिति तांको सम्मानित जुगल से जुगल भाई अनुरोध करुछि सियासी चेयरमैन अध्यक्ष बेलपड़ा पंचायत समिति टीना कुमार को सम्मानित करिवे तापर पर हमर सम्मानित अतिथि अछथि हमर अति प्रिय पाटना उपभोग करने समस्त मोर बंधु मोर भाई दादा समस्त आज कार्यक्रम मोर तरफ अभिनंदन पवित्र दशहरा विजयादशमी उपलक्षे समस्त शुभेच्छा समस्त मोर नमस्कार। अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्मशास्त्र पुनरुत्थाय आधिकार सभार मुख्य अतिथि मान्यवर पाटनगर विधायक श्रीयुक्त सूरज कुमार मेहर सम्मानित अतिथिगण एवं पादपुरा रावण दरबार कमिटर समस्त सदस्य मान मोर विनम्र प्रणाम मोर सम्मुखरे उपस्थित समस्त मां भौणी समस्त सज्जन मंडली को मोर विनम्र नमस्कार। त्रेता युगरे विजयादशमी दिन प्रभु श्री रामचंद्र रावण को वध करी माँ सीता को उद्धार करथिले। सेतिपाई एही दिन रे सारा ब्रह्मांड रे रावण पोड़ी महोत्सव पालन करा जाए एवं द्वापर युगरे माँ द्रौपदी द्रौपद राजा स्वयंवर रखिथिले। ସେହି ସ୍ୱୟଂବରରେ अर्जुन लक्ष्यभेद କରି द्रौपदी ଆଣିଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଲାଖବିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର କାଦପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରମେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଟିନା କୁମ୍ଭାର, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନସୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମେହେର ଓ ବେଲପଡ଼ା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାଦପଡ଼ାଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ସହ ବାନର ସେନା ଓ ରାବଣ ବାହାରି ରମେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଲଟରୀ ଉଠାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ଦରବାରରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ରାବଣର ନିଧନ କରିଥିଲେ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶି ଶେଖର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SN ନ୍ୟୁଜ୍।